Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhlanje I like Ben Mayengani the president. Leyi nga ta hi killing of course na a song clip from his album and then amakume ta hi hetela hi Salan the producer. Yeah, so hi ti 28 ta September of course murangaphandla Ben the president I invite you of course le Holobye Resort. Holobye Resort of course lomu ta hi le Giyani fika mi hundza ka ngove mi fambisa leswiya mi ku nkomo sweswiya endleleni ze mi fika of course a Xawela ma vona mhaka leyiwa so basically patu leri nga kona before mi fika ka Xikhumba filling station kwala ndleleni ku na filling station so loko of course mi kha mi ya Holobye Resort kwalano so filling station liya ma yi tiva vo tala kwala ndleleni la so before mi fika ka yona on your right lomu kha mi suka hi side ra Giyani of course ku va ku ri side ra Holobye Resort ma vona mhaka leyiwa mi famba straight mi ya le mi kha mi ya a Holobye Resort of course a hi vhete ni hi nghene mi hala ka mi kota ku va mi kha mi yi vona of course yi va yi ri laha sweswiya ndlela leyi nga mi kombisa yona hi ba straight ndzi ya fika a Holobye Resort of course tanihi leswi mi swi vonaka kwalano va ngo vete hayi ni fike ni hamba ni komba ti-details if possible so hi kona a Holobye Resort laha yeah so murangaphandle of course yi fike yi nghena yi performa tanihi leswi mi swi tivaka hi ntolovelo murangaphandle leswi endlisaka swona yi fike yi nghena yi performa however as he was performing le yi fika yi tisa a surprise so ku endleka yini Master T a veka ni video clip This guy was Marathi. Yeah, icon.
The shocking part to me i ku vanhu already va fika va screama to a new song. So this new song la ve ri liya ya Magic. So hi ta yi tlanga hi tshikisa sweswi n'we mi ta mi kha mi khomenta ku mi yi twisa ku yini, okay? Mina for now I won't give any judgment. Ni yimela n'wina mi khomenta ni vona ku swi famba swi ya kwini. Yeah, so hi ti 28 ta September, of course, Salani the producer fika a posta a link ya risimu ra Xigaza Monday. A ni why I deletini, what's happening? So ku hi la loko fika hi cheka la, of course, as you can see kwala date ku ri ti 28 ta September hi vo ma 10 a yi ra 99,984 views, which means ako shota few views, ako shota 16 views kwalani ku yi reach a million. So a hi ni ya cheka, of course, hi vona ku sweswi hi nga yena tingani Master T. You already ni sure mi swi predictini ku hi tingani ti views. Boom, as you can see, Salani the producer say na 1 million views ya Xigaza Mondays kwalani, of course, aka fambisana na Sam Frida xa Makhombo na Ngungundla sweswiya. So hi nga vula tani congratulations to them. Swilo ku tirheni la ka electro ti-million swi ba ma ti-million views yin'we yo xavisa blind. Wa hi vona ku sweswi i ti-million tingani futhi sweswi ri tlangaka how many millions here. Ya se yi hindini futhi yi hindini ka millions, yi hindi hi 3,673 as you can see views kwalani. Mbini congratulations Salani, mi le ku tirheni. Swi blind ri ka electro. Then na leyi yin'wana ya Special Vision, as you can see, yi na 900,000 views. Basically this song you know 1.9 million views, guys. You nga swi vula tani because it's basically the same song. Leyi yin'wana yo va yi cinciwanyana slightly, but it's basically the same song. As you can see, leyi i 900,944 yo shota hi less than in 90 something thousand views. So how will it be? Nga vula tani nga sale i 2 million mo. Ko one yi va yi ri tiphasi timbirhi vhele mara it's a lot of views, swi kahle loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Ahe i Agiyazo la. Ahe i Agiyazo la. Se hi loyi Gagashi a n'wi yisa ya teka xiboho. Gagashi ya teka xiboho lexikulu namuntlha. Loyi Gagashi ya teka xiboho lexikulu. Ndiya ku va vekeni ka swandla wa cata Gagashi. U teke xiboho xa ku va n'wanuna. Se i heleketiwa hi Agiyazo sweswi.